non birtang tonpen arjupos nang porpothar police station keparlo kakrajan naga checking along puthot aron repen kewan Arunachal Pradesh ahor ke raikom sakhi arideng kachingnang somsi kaduk kawe pangrompet 749 cartoon bangso along King Officer Bird Officer Choice Blue MC Donald's number 1 luxury ang parta hithi along ador lak 16 anbak doji pusi khan pachini lapen kachingnang check a driver amen Asirif Roy Ahem Bihar Pusi Pangthekpot LP truck bearing register number NL 01AS 4665 lapen arlo Harsun KR Hiroi Athe nang arthang huk pensi kewan inghulo adun thu Excel Department Pobon Diori Pranjal Sharma Alberton Rongpi Longbi Hanse atum mithang asai ceklem si adim aklong an humri damsi doan asai sipari deng donlo news desk report public TV Karbi Anglong আমি এতিয়া বৰ্তমান সোধপোছ কৰিছিলোঁ সোধপোছত সোধাও কৈছে যে গুৱাহাটী লখৰাৰ এটা পাৰ্কিঙৰ স্থানৰ পৰা তেখেতে এই উগ্ৰখিনি লোড কৰিছিলে এজন আটক কৰিছোঁ তেখেতৰ নাম হৈছে আশ্ৰাফী ৰায় জানিব মতে ঘোঁৰাখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 17 লাখ মান টকাই হ'ব ক'লৈ গৈ আছিল এখন এই ট্ৰাকখন ঘোঁৰাখিনি নিছিলে আপোনাৰ এই গুৱাহাটীৰ পৰা ইম্ফললৈ নিছিলে অৰুণাচলৰ পৰা গুৱাহাটী তাৰপিছত গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিল নেকি সেইটো এতিয়া আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ সোধপোছৰ অন্তত গম পোৱা যাব যে তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা ঘোঁৰাখিনি আচলতে আনিছিলে আনি পেলাই গুৱাহাটী ষ্টপ কৰিছিলে গুৱাহাটী পৰা এয়াৰলাইন্সে সেইটো আমি সোধপোছৰ অন্তত আপোনাক ক'ব পাৰিম Pini Therepo ni Phaing Correcel Cap Arni Tengaralangso along football tournament championship Kibipon si Pini second semifinal angdeng pathuponlo Pini second semifinal kapathupon atim amen laki Tibin FC lapen duluni pen atim si labangso semifinal pathupa klangpon si langmesen pen pathupon si rat aphan paklangponlo pupu atim atumta kethek insamjin pen si labangso semifinal angdeng pajutponlo lapen pupu atim ta kethek sersar ajok Tibin FC atum gol isi duluni FC atum aphan thap paprang si Cipahai Ponbom lapen malamso apit pathu ponsi duluni FC atum ta kethek ser ajok Tibin FC atum aphan gol isi cesai ponchulo lapen half time death pen malamso pathu ponbom ahut duluni FC atum ako gol isi thap thusi labangso semifinal angdeng Cipahai ponsi final angdeng an Cipale dunlo Nijang Karbi Anglong Kolonga pen Mongol Singh Hanse Public TV Karbi Anglong Nijang Karbi Anglong Cintong konsidensi ke parlo am tereng rong rak bongcing tisu arong lapen rong comang senar arong amikar doan atum edon pen tangka pharokre phoan cirung chot pensi laso atowar gari motor ka celengji aphan pura selam ponlo lason si kedam tang penangan aningkan pen labang so rong ni arat atum sita ahem an gari motor ka cepon longji aphan pura cintong along ke japon EMMEC pen cenglo penangan ke thekiding atum aphan Suningri dunlo lapen ke thekiding atum sitame nang selam pipon popu batai kacecak sitame dolo bonta pini arni anta nang kaselam pipedat ajok si mithang arphek hanso tiki pen chot pen jojor chot pen sitame tangka cirung pen selam ponang koklo puta lamthi nang paklang dun rinti news desk report public TV Karbi Anglong paklan bane tum rong ni arat kecirung sikameklam la so akameklem thek lok per sien nem tum ta therak nai abatai na che chak tekan e put election wang kala pu hapru di rong pia kai pa no an visit pro ta cyclone siniat ket par tang lo talang lita so ta che chak lo
cecak pen alam cetinek ke cecak alam cewarat lah tuh. Kasihnya tuh ke kapat herak ji kusi metang si adon tin inut pen harokre po nang pitung dolo suri nang pitung dolo suri po nang pitung dolo menjate komat si asap so muncot dolong tek muncot tuh make pakai si asuka meklem lu. Là rong ni kan don kon wi ten. Rong ni penil tum don trokep lu. Ya simet kan la so to ko rong ni dolo kwan ke kecil la kwan kilometer dolo kai lo ba. Kilometer ke ave la asap so la harlong cek lo ka joine cok. La so harlong lagi parlo le tete angke la ange metang pen le cihut sita gari ke lingu. Nasi la so la dakan nang pajok pitha puta ke damtang abijit pro ke hai banda cukulo la pen kude rong sialang do boyo tani tum bak batai